Allah sizden razı olsun. Kalbinde olanların hamısına nasip olsun. Amin. Allah kabul etsin. Allah kimin ne arzusu varsa niyeti kabul olsun inşallah. Kim ne istemiş inşallah kabul etsin. Amin. Gelenin yine kısmet olsun. bize. İlahi amin. Buyurun. Bütün sabırlarımızın ziyareti kabul olunsun. İnşallah bundan sonra her ziyaretinde görüşecek. Amin. Amin. Buyurun. Allah kabul eləsin, Allah sizə can sağlığı versin. Hamıya arzulayardım ki, gəlsinlər bu ziyarətə. Allah hamıya kısmet eləsin. Hamıya qismət eləsin. Amin. Bu ziyarətə. Çox sağ olun. Allah razı olsun, Allah kabul etsin, var olun sizde Uğur Travel'de. Hamınızın salmaksızlığı için, ailenizin salmaksızlığı sağ olun. Allahümme Allahümme salli salli ala ala Muhammedin ve aleyhi. Falan. Buyurun bacım. Kabul eləsin inşallah. Sağ olun. Allah kabul etsin kardeşim. Amin. Buyurun bacım. Allah kabul eylesin. Allah size razı olsun. Çok sağ olun. Allah kabul etsin. Ferda Kala buyur. Allah kabul eləsin. Allah sizin şirkətinizin rəhbəri, siz başdan olmaqla zəhmət çəkmişsiniz. Allah xoşunuz olsun. Nə əziyyət çəkmişsiniz bizdən, bizə halal edin. Halal hamıya. Allah nəsib eləsin. Bir də biz bütün bir hac ziyarətinə çıxaq. Amin. Dəstəklə birlikdə. Amin. Sağ olun, var olun. Emine Kala buyur. Allah uzun ömür, can sağlığı, ruhu bereket versin size falan. Amin. Ömrünüz, gününüz, bahar çiçeği, mətlərin olsun. Amin. Banka bağlı. Yollarımız açıq, işimiz zaman. Amin.